Lep pozdrav, še enkrat ponovno vsi, ki ste se ravno kar priključili in ki že nekaj časa ste ob glasbi pričakovali ta nocojšnji večer. Prav prisrčno pozdravljeni. Danes smo 11. maja 2024 in že 163. Zoom. 163 krat smo se že zbrali, 163 tednov, in ko to spremenimo v leta, se kar nabere. Kot ponavadi bom jaz najprej predstavil, kaj bo danes v programu. Ker bo ta program z enim videoposnetkom nekoliko daljši, bomo po tem programu naredili kratko pavzico, potem bom imel jaz predavanje, spet pavzica, potem bo predsednica in na koncu še film, ki je predviden iz vabila, ki sem vam ga seveda tudi poslal. Zdaj bom pa kar razdelil oziroma vam pokazal preklopil na naše prosojnice. Takole, upam, da se vidi 163. Zoom, upam, da se vidi, lahko kdo potrdi. Dobro. Se vidi. Se vidi, hvala lepa. Tako, in gremo kar naprej na naš program. Najprej kot ponavadi seveda izrekam dobrodošlico naši zapisnikarici Teji, ki se je danes tudi oglasila v našem studiu. Hvala, Teja, za reden zapisnik, ki ga tako vestno počneš, in pregled zapisnika z 162. našega Zoom društvenega srečanja z dne 4. maja 2024, torej to je zapisnik. Vsi ste ga prejeli po elektronski poti, upam, da ste ga pregledali, zato vas trenutno vprašam, ali ima kdo kakšno pripombo na poslani zapisnik. Seveda vse, ki ste prisotni na Zoomu, in vse, ki ste prisotni v centru Elis v prostorih društva. V redu? Glede na to, da ni pripomb, lahko rečem, da je to tihi konsens, da se strinjate z zapisnikom, torej vsem srčna hvala. Tako kot ponavadi bomo tudi ta zapisnik dali v naš letni redni arhiv, tako da bomo čez leta lahko gledali, kaj se je dogajalo prav na današnji dan. Torej, to je pregled zapisnika. Po tem pregledu bom Mihael Belis imel nocoj: Sreča in zdravje nista tržno blago. Zelo zanimiva tematika bo to nocoj. In moč sreče in njun vpliv na boljše počutje in zdravje človeka. O tem bo nocoj tekla beseda, bomo nekaj več o tem povedali. Namreč nekdo mi je zastavil vprašanje, zakaj se vsak teden dobivamo. Boste videli potem, ko bom povedal naprej, kaj sem človeku odgovoril, in iz te situacije je nastala nocojšnja tematika, ki jo bom kasneje podal. Gremo naprej. Iveljana bo nocoj govorila o zdravilni moči Božje besede, in sicer iz stavka, ki implicite vsebuje telesno, duševno, mentalno in duhovno zdravje. In sicer: sin moj, pazi na moje besede, nagni svoje uho k mojim izrekom, naj ti ne uidejo izpred oči, hrani jih v svojem srcu, kajti življenje so temu, ki jih najde, in zdravljenje celemu njegovemu telesu. Več o tem bo, ko pride na vrsto, povedala Iveljana. In potem sledi, bom rekel, tako imenovani film, zelo zanimiv film, ki so ga pred letom 2015, to je bilo 2014, ustvarjali kot utopično pustolovščino. In vsi vemo, da filmi niso neke utopične pustolovščine, da niso neke sci-fi, ampak da so dejansko dokumentarci, ki preprogramirajo mlade in tudi ne toliko mlade, največ pa seveda otroke, za proizvodnjo prihodnjih nalog po ukazu kabale. Kaj so v tem filmu povedali, bo zelo zanimivo videti. In sicer
Gre za družbo, ki je v svetu razdeljena, ki deluje na umetno ustvarjene skupine, ki so razdeljene glede na človeške vrline, a ne? V tem filmu boste lahko zvečer spremljali, kako ločeno živijo v strogo ločenih organizacijah, ki se po medicinskem testu, pazite, po medicinskem testu te ljudi ločijo, sedaj, ko je bil COVID okužena in neokužena in tako naprej, a ne? Ampak to je bilo, glejte, 2014 in so jih v družbi delili na ta test na nesebične askete, pogumne heroje, vedoželjne erudite, odkritosrčne veritiste in ljubeče agapejce. In znotraj teh skupin seveda so se pa nahajali tudi neki nevarni posamezniki, ki družbeno zahtevanega medicinskega testa ne opravijo. Sicer so na testu, ampak tega testa ne opravijo, ker so ti ljudje drugačni. In ti ljudje so drugačni zato, ker ali se povezujejo z vsemi ostalimi, ali pa so razcepljeni divergenti, ki vse ostale ločujejo. Zanimiva zgodba, nocoj film je tudi nekoliko dolg, mislim, da je nekaj čez 2 uri traja, ampak marsikaj pove, zato da bomo lahko današnje čase malo bolj razumeli, kaj pravzaprav počnejo. Naši torkovi večeri, dragi prijatelji, dragi člani, dragi podporniki in vsi, ki nas danes tudi v živo spremljate, ste vabljeni vsak torek, ko klepetamo preko Zooma. Tudi naslednji torek bomo imeli, in sicer 14. maja 2024, kjer se bomo pogovarjali o mobilizaciji za spremembe. Obravnavali bomo besedo mobilizacijo in tudi besedo spremembe. Na lokalni ravni seveda govorimo vedno o lokalnem zadevi, o lokalnih premislekih in strategijah, o mobilizaciji drugega, o obveščanju, organiziranju, uveljavljanju sprememb v lokalni skupnosti. No, tole, kar vidite pred seboj, je pa rečeno, in zdaj je svet že kar malo paničen, a ne? Če se spremlja, kaj se dogaja pri nas v Sloveniji, javno o tem seveda ni nekega posebnega govora, razen na kakšnem kanalu, na kakšnem videoposnetku se lahko dobi ljudje, ki kaj vejo. Novo besedilo sporazuma o pandemiji bo predstavljeno skupščini na Svetovni zdravstveni organizaciji 27. maja do 1. junija bodo imeli to skupščino. In ne vejo še, kaj se bo zgodilo, in je pravzaprav rahla panika. Kar se tega tiče, mi ne rabimo imeti nekih težav, nekih skrbi, ker smo pravočasno zadeve sledili in jih tudi uravnali, s tem, ko smo z uradnim listom, z uradno objavo zapustili Združene narode in Svetovno zdravstveno organizacijo. Verjetno se boste spomnili 125. Zooma. Predtem smo pa seveda imeli redni občni zbor, na katerem smo se kot društvo v celoti odločili, da gremo po tej poti in teh stvari, ki so protipravne, nečloveške, proti človekovim pravicam, zavrnemo, ker niso v skladu z našim statutom. In poglejte, kaj tukaj pravi. Drugo novo besedilo so spremembe mednarodnih zdravstvenih pravil, IHR, International Health Regulations, ki jih je mogoče sprejeti z navadno večino in bodo zavezujoče za vse države. To pomeni tudi, če ne bo vseh, navadna večina, ki jo imajo zapisano tako v ustavi WHO in v IHR zakoniku, ker to je v bistvu nek pravni priročnik, nima nobene veze z našim zdravjem, bodo to sprejeli, za vse države bo veljavno. Zdaj pa pozor, razen če so do konca lanskega leta 2023 organizacije oziroma države zabeležile zadržke ali druge pripombe. Tukaj bomo pogledali posnetek gospoda Jamesa Rogoskega, ki redno poroča o teh stvareh, ki zelo dobro spremlja delo Svetovne zdravstvene organizacije, ampak v tem zadnjem posnetku imamo občutek, kot da je spregledal ta datum, kot da je spregledal, da je bilo treba pripombe oziroma izstop kakršnokoli akcijo sprejeti do konca leta 2023. No, bomo potem pogledali, kaj je on povedal, ampak še prej povejmo,
da se po tem datumu 2023, ki je bil postavljen, mislim, da 1. december, do 1. decembra 2023, ne more več dajati pripomb ali pa urejati drugih formalno pravnih poslov. Pa bomo to potem vseenega bomo poslušali, kaj pove, zato ker pove zanimive stvari, točno tiste, ki smo jih mi naredili in točno tiste, ki jih seveda sedaj počnemo precej dobro ob torkih. V društvu, glejte, smo kot organizacija storili sledeče. Izstopili smo iz Svetovne zdravstvene organizacije kot organizacija, kot suvereni državljani, kjer svoja pooblastila izražamo direktno na podlagi ustave. Po drugi strani pa, če sledite ponovno torkovim večerom, že veste, da nekaj časa govorimo o lokalni samoupravi, ki je tista, katera nam naredi in dela največ škode strani županov in strani mestnih svetnikov. Torej, lokalna samouprava je tista, ki sprejema odloke in ki nas lahko zapre, nam lahko natakne maske, lahko cepi otroke, lahko cepi starejše občane v domu starejših občanov, skrbi za lokalno prebivalstvo, za skupnosti na lokalnem področju, za kar je občina seveda tudi ustavno pooblaščena. Tako da država ali kdorkoli od zunaj, kakršnakoli organizacija v tej zvezi ne more storiti nič, če župan, ki skrbi za lokalno skupnost, v to ne privoli. Župan in mestni svet. Ja? In v času covida so župani v Sloveniji brez izjeme, eden, dva, mogoče so se skušali upreti, delali v korist globalistov, če se spomnite. Vsa Slovenija, pa tudi za druge države velja, ker so se toliko let naprej pripravljali, brez izjeme so delali za globaliste in kaj so s tem, so kršili 9. člen ustave, predvsem pa prvi odstavek 140. člena ustave, kjer je zapisano, dovolite, da vam preberem. V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Da so v resnici kršili zakon in ustavo, lahko potrdilno preberemo v 120. členu ustave, kjer piše, upravni organi opravljajo svoje delo samostojno, v okviru in na podlagi ustave in zakonov. In kot vsi vemo, evo tukaj je dokaz, smo lani v društvu naredili akcijo, uradni občni zbor sprejeli izstop iz Društva za srečno življenje Belis, izstop iz Združenih narodov in iz specializiranega njihovega poddruštva Svetovne zdravstvene organizacije. Ob tem smo sprejeli tudi zakon in pa aneks številka 1 k zakonu, ki dejansko predstavlja pravno zaščito vseh članov društva Belis, in se to objavili v uradnem listu na naši spletni strani, kjer vedno lahko to preberete. Predlagam seveda, vsi, ki ste dobili elektronsko pošto ali pa če greste na našo spletno stran društveno, piše uradni list, dajte si prebrati, je dvojezično, na levi strani angleško, na desni slovensko, da boste vedeli, kaj sploh imamo. Ker zdaj, ko se stvari zgoščujejo, ljudje šele spoznavajo, da so nekateri vlak zamudili, nekateri se mu prepuščajo, ker jim to prinaša finančno korist, nekateri pa niso nič storili, pa jim je sedaj žal. Ampak v življenju je vedno tako. Vse organizacije, vključno z Republiko Slovenijo, smo o našem aktu o izstopu obvestili, ker gre za javni izstop iz Združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije in seveda iz podsistemov v Republiki Sloveniji, ki so vezane na pogodbena mednarodna razmerja Združenih narodov in pa Svetovne zdravstvene organizacije, smo poslali seveda izjave in pripombe, zakaj smo to naredili. In v tem duhu je izstop z naše strani, da boste vedeli, zakonit na podlagi 3. člena ustave, na podlagi 3.a člena ustave,
15. člena, 44. člena ustave in 145. člena Ustave Republike Slovenije formalno, pravno in veljavno izstop iz teh organizacij polno veljaven. Ker smo torej po ustavnem načelu organizacija, ki spada v drugo samoupravo po ustavi in ne v lokalno samoupravo, država nikakršne možnosti nad drugo samoupravo nima in ne more izvajati nadzora. Ja? Poskušajo na vse možne načine, ampak očitno ne poznajo ustave, ne poznajo zakonov in ne poznajo delovanja društva Belis, pa se bodo naučili. A očitno tega nadzora, o katerem zdaj govorim, ki ga mora država pa upravljati nad lokalnimi skupnostmi, nad občinami, ni dobro opravila, ker se je zgodilo, kar se je zgodilo. In to pričajo vsa dejstva. No, tukaj gledajte, 7.5.2024 je povzetek vsebine, ki sem ga jaz tudi po mailu vam poslal, za vse tiste, ki ne razumete dobro angleško, ker ko sem poslal vabilo, video še ni bil preveden, šele po poslanem vabilu sem se lotil in prevedel posnetek, ki ga bomo sedaj tukaj predvajali. James Rogoski poda javno pobudo in kaj pravi: zapustite WHO in počistite z lokalnimi politiki, župani, mestnimi sveti, koruptivnimi sodelavci občin. To so seveda podjetja, to so seveda vsi, ki sodelujejo z občino v nekih sodelovanjih, pogodbah na podlagi sredstev iz Evropske unije, kjer nam tujci plačujejo preko občin, občine pa potem preko javnih razpisov delajo pametna mesta, ne? In v Evropi dejansko poudarjajo ne več suverenost držav, ampak gradijo centralistična mesta kot centralkampe. In naša podeželja slabijo počasi, kajti vsi, ki pridejo recimo na študij, na delo, ostanejo v mestu, tlele si vzamejo stanovanje v najem, ker je predrago za nakup in to je vse namerno narejeno. In to se dejansko dogaja. Tako da policentričnost mest, ko smo brali zadnjič enkrat dokument Republike Slovenije oziroma vlade Republike Slovenije, kjer so zapisali, če bi sprejeli zakon na podlagi 143. člena Ustave Republike Slovenije za pokrajine, potem bi Ljubljana nazadovala, namesto napredovala. Vsi, ki nas poslušate iz različnih krajev Slovenije, dajte se zamisliti, kaj je vlada naredila. Kot da je Ljubljana vsa Slovenija. Sramota. Delijo na Slovenijo zdaj na vzhod in zahod, evropska sredstva pa črpajo na podlagi statistične uredbe, kjer delajo statistične podatke. Se pravi, vse je nezakonito, protizakonito, protiustavno in nikakor pokrajine, ki bi mogli imeti svoj naslov, urejeno okoljsko politiko in pa seveda pokrajinsko politiko, tega nimajo z zakonom urejeno, zato je vse fake, vse je lažno. In če se najde nek odvetnik, pravnik, ki je pripravljen to narediti, naj naredi in prijavi Slovenijo, da črpa lažno na podlagi nezakonitosti in protiustavnosti evropska sredstva. Pa naj potem vsi ti ljudje, ki to počnejo zavestno, vrnejo 300.000 uradnikov v Sloveniji, ker slovenski narod te goljofije ne bo več finančno podpiral z davki. Predlagam, da si pogledamo, kaj je v tem 8-9 minutnem videu nam sporočil James Rogoski. All right, welcome back to Politically Homeless. I'm Dave, and I've really got my best secret weapon here for viewers and for information. If you want to know about what's going on with the World Health Organization, James Rogoski is the man. James, how are you? Oh, I'm diving right in, Dave. We got a lot of information here. It's, crunch time with the WHO. A lot of misinformation that's been going around all over the internet. So as we are recording this, it is May the 7th, and the WHO is in the middle of negotiations for what most people call the pandemic treaty. And the rumor is that over the weekend,
there was a private little meeting between the United States, the European Union, I should say the representatives from the United States, the European Union, 4 African nations, South Africa, Kenya, Botswana, and Ethiopia, and representatives from Big Pharma. Oh, if I could only have been a fly on the wall to know what was going on in that room. Hopefully some information will come out. So, anything could be coming down the pike right now about that. They're supposedly going to be negotiating until the end of this week, May the 10th. There's rumblings about all kinds of things. Are they going to reach an agreement to submit to the assembly at the end of the month? Are they going to sign on to an empty framework and then have negotiations continue for a couple of years? Or, is this whole thing just going to fall apart and crumble? That would be spectacular. So that's this one track. Stay tuned. Maybe they will have some new information, a new draft. What they're trying to do with the treaty has been misrepresented by almost everybody in the alternative media. I've been saying to people since November of 2022, it's a fancy, corrupt trade deal. We did a wonderful video about, what all the details were in there. Just think mafia, think organized crime, think, money laundering and building a business model so that they can go looking for pathogens that they can bring into their WHO coordinated laboratory network, put anything they identify into the pathogen access and benefit sharing system so that if nations get access to the data, they have to share some of the profits because there's multiple billions of dollars to be made with products that would then go into the WHO distribution and logistics network. Hey, man, it's just business, right? Let's just scare people and get governments to throw money at that market sector. The other track, the amendments, have been a little quiet lately. A lot of people have, finally maybe realized that it's not an attack on national sovereignty. It's not an attack by the WHO to try to tell your doctor and everything, to do with your life. Those local issues are still local issues. The vaccine mandates, the passports, the mask mandates, and everything like that. That is all things that you have to dig into your local rules, your school board, your city council, your county commissioner, health commissioner, your state assembly. Laws that have been put in place over the years on a local, state, and national level are as corrupt can be. They don't need the WHO to abuse your rights and freedoms. They're, evil enough on a local level to do those things to you over the last 4.5 years. They don't need amendments or a treaty to continue to do that. And so what's in the amendments that is of great concern is, they want to make international travel go away. They want people to have a hard time traveling internationally. They want you to feel that, you're not going to be able to travel unless you get whatever jabs they recommend. And so please take a look. We've talked about this before. Article 31 in the existing regulations and the proposed amendments to Article 24 and 27 to make it even stronger. They want to be able to isolate and quarantine people as appropriate. Well, I don't want somebody determining, what they think they can do to my body because they say it's appropriate. Last thing I want to talk about is this handy dandy little one-page letter from the 49 Republican senators to President Biden. And while it's wonderful that they're a little bit paying attention, here's what they said. They want the United States to insist on comprehensive WHO reforms before considering amendments or a treaty. And then down at the bottom, they want the Biden administration to shift the administration's focus to comprehensive WHO reforms. Well, the reform that's needed for the WHO is a wrecking ball, right? Yeah. We don't need to reform the WHO. Thank you, 49 senators, for raising awareness. This has been spread all over the internet, and people are aware.
that at least the Republican senators are pushing back a little bit. But all you need to do is call up Andy Biggs, who's the representative from District 5 in Arizona, and say, hey, Representative Biggs, would you mind if we copied your page-and-a-half WHO Withdrawal Act, H.R. 79, and submitted it in the Senate as a companion legislation? Not 1 out of 100 senators can tell their staff to copy, paste, and submit. Okay, Andy Biggs's legislation, you can find it on exitthewho.com, exitthewho.com, pretty self-explanatory. The WHO Withdrawal Act got over, I think it's got 58 co-sponsors now in the House. Good. So I encourage people, the list is right there on exitthewho.com. Call any one of the 58 co-sponsors and say, hey, thank you. Make their day a little bit. Talk to a staff member and go, it's wonderful. You guys are on the right side of this. How do we get one senator out of 100 to just copy, paste, and submit so that it becomes a Senate bill that senators could either co-sponsor or not co-sponsor? Because what's coming up, the WHO is going to have their World Health Assembly at the end of May. Something's going to happen. Right? Yeah. Whether they adopt amendments or they adopt a treaty or they push it off and continue these negotiations for 2 years, whether these things are adopted or not, they still remain as, the marketing arm for Big Pharma. They're still pushing jabs. They're still pushing these diagnostic tests that are fraudulent. The more things change, the more they're going to stay the same. We need to exit the WHO. Not reform them and, maybe get safer mRNA jabs. I don't think that's a thing. Okay. Yeah. So anybody can reach out to me at any time. My number is 310-619-3055. If you think we should be exiting the WHO instead of trying to reform the WHO and hope, that Biden doesn't just sign these documents and asks the Senate for their consent, that ain't going to happen. It's not going to happen. And so what we need to do is focus on the fact that the WHO and our relationship with them went bad a couple of decades ago. It's time for a divorce. We need to leave. They need to be abolished. And anyone who's running for any kind of political office has to make a stand. They have to make a choice. They're either on the side of globalism and allowing all of this money to be spent in the wrong way, or we leave the WHO and focus on the local problems that we have and fix the corrupt laws on a local, state, and national level. And so you can go to exitthewho.com if you're in the United States. If you're outside the United States, you can go to exitthewho.org. It's real simple. Bye-bye, WHO. We need to leave. And, treaty amendments, the details are important. They're trying to, take over, money and restrict travel. But get very clear on what's really going on. We're dealing with an organization that is essentially pushing Big Pharma on the world. And that is not a path to health. That is a path for them to increase their wealth. Well said. Well said. Well, as always, James Roguski, I think you summed everything up there. I've got nothing to add to that. We appreciate all the work that you do. Vidite, potem bomo zdaj naredili kratek premor, ostanite z nami. Bi vam pa povedal samo še to, kar se tiče eIDAS potnih digitalnih listov. Če ne damo digitalne identitete, tega ne morejo narediti. Imajo en sistem, po katerem bodo to naredili, ampak o tem drugič. Sedaj pa 10 minut premora, potem pa sreča in zdravje, nista tržna roba. Se vidimo čez 10 minut.